Gyanag shungi yayu mama timi tsokchinki zagu tsokpekab pamjur ke mgir chimbo shik sadrak sheyo la ndana kanga na tsokshik la donglin chi shimbe gyanag la tsuna dang tsokpewi kokab shik chogyo. Silong li changi pamjur pegi ke mgitsate lo mhuma tang shik tsongtar gyacha nga yeme yinba sadrak kyang. Mgir ndato lo ndina dribjile lao mare, mgir te tsola mgbi sichi la tengi, letun la damgir kin batsun shegi, shok yone nyamrib la tengi ba sokkal chimbo yin. Gyanag ngocha tse sakang tsongle ki ka ngar tang, shigir ki marsan zingtian chenyong te song yoba che la donglin che shin yoba tang nyamda, longo chichak khashig nang la gyanag pamjur pegi che darshu ke netang shik la donglin che gi chonggoyo. Yina ya deka chapa tawi tsongden di thot gyanag punrik thoje tse marshok tsokpi charji la gyapkyur tambe tsongden di namba chonang damba shi ngondu. Tangdi tsongden di mgir tsu chig gyanag pamjur pegi la yeche mebar tokpi nang de yobe shigir ki marsan zingtian tsu ngiktab yina yang, tsongda chowi jes sargul hansak kyang meba tiyi, dele mawe chwa mangpo shigla lande meba lagyo. Longo chichak hashi ki rang la tsongda chowi jes gyanag silun tse sargo pa tsu chwa la landib shipe gensur shig yobate, tangdar lopar tangirwa tangde sargul hansokte shirtin chi yondu. It is a window of opportunity for international media to get access to insights. Kokab de gyachi sargo pa chola silun rangni ki samsir shetak chetin jiggi gikong tawe shig chigyo. Sargul hansok shirtin chi batir gyachi sargo pa chunang ta lopam chimbo jenke mangpon digla mangpo shig hales chingdu. Gyanag ngocha Xi Jinping ki ngangcha chigda chepe jine zon yakab kanang ga denjak te kal chimbon zintang tiyi shigyar te zochong kang kashi la jignang lang yo barendu. Yina ya karte gyanag ki talu pamjur pegi tonggi mgir te drib taba yina marsan zingken chola simshik parngi bare. Because last year it was also Chi shirchena lo ngumi pamjur pegi ya gyacha nga le galme, karte lo ni la tamar gyacha ngari le gawa yina, dana naim ki shikin tepe jine gintene pamjur yardi songar tsongyo. Ti jimtsa pe jangna lo nguma nitoni sangni lo la gyacha simle galme, de na gyanag shungi shilg la ton tab che shimbin hangsil chigre. Yang gyanag shungi kutsu gyalsungun rochunte gyacha din panon shegi yinbadang, dana pamjur pegi ke mgir ti tsale gawa hachang to yindu. Zankundin jigde gyanag ngorchi tse gyanag shindre sichi thala chedar shegi yinbare. Debshin tarti chara gyasa Beijing zhongkir shitang di nangne kyang namdi gomuchi tangchin sosi denjig mana panung gutone dodam chimbo chigdu. Beijing ne ari longching kang sargopa bilgalo yi tangwi ne tsirte tsirang kiki pabgir tang handu shubayin.